Pola lagi ya bener lah ya. Mau dari Sherlock ke tepak dinak lah. Selamat datang di Tisah Bulu Bebe, Kecamatan Pokecing. Bener lah. Yuk coba lu. Ria ngarabung kona lah. Alhamdulillah. Depak lah. Perjalanan 3 jam. Si depak denak. Njok menteng tero kering bini. Ternyata ke 3 jam ya. Kok ada orang. Pora lek. Assalamualaikum. Kok ada orang. Ngarata ada orang aja kan. Tinara sambil tojuk sambil nanti. Iya bener lah kok. Enak re bener lah. Sambil nanti dulu lah. Masih beda tamu di luar. Waalaikumsalam. Siapa? Ada orang. Nikah gula. Banyak. Gila lah. Thank you pak. Oleh setengah jam gula pun kantor. Kantor 9 mulai gula pak. Iya jom. Dari di mana ke jom? Berdebar lo apa dana? Ya rokokan ke lu. Santai. Thank you pak. Sepuran na kain tu tak rokok kain. Gula nikah dari Tisah Bulu Kempe, Kecamatan Kemandulan pak. Kita cuan gula kakak ento. Teronyak tanya kok bener sampean ndik putra bini. Kok bedek senyelaper pon ki. Oh tang anak Amira maksud ben. Kita ada ki cong. Ada yang nyelaper sekali ki. Le engki pak. Di Amira. Gula tero abung sambung ngasarang sampean. Gula tero alamara di Amira. Oleh ki. Iya oleh cong. Mun ben jalan di niatan bagus. Korlabaan ruang memenuhi tang syarat. Syarat pun apa kain to pak? Cibi gula pasti penuhin. Korpon gula restuin sarang di Amira. Iya yong. Engkau bakal ngerestuin. Keng saya nggak setung kok mainah. Matoro tang anak ria tak pernah ngelakuin maksiat. Tak pernah ngidingaki gosip-gosip. Ben tak pernah bentaan ore. Tak pernah nyongoan film-film nak tak gena ruang HP kan banyak ya. Ben setong saya harap engkau ruang ben bisa ngibetang anak kajilan seloros. Lebih-lebih ben bisa ngibetang anak reka jalan Allah. Daya nak ya. Oh, engki pak, mungkin enggak kini kesyarat ta, ki gula sangkup. Oh iya lah jong, mun ben lakar lah sangkup kesyarat jadi ya. Antos lu ya, engkau nyelok di Amiran kecil, ya. Oh, engki pak, ngiring. A few moments later. Lawan anduk. Nah, tujuk nak. Nah. Ariana beda kana lanceng tero kenal na bibenjan. Ada jong tangan nak Amiranya man dia kan. Ben kan lah tahu. Iya ria Amira. Deganten gula sebagai perkenalan ya. Engkau ki beda kelakuan ibu diwagi. Ya, sina binggole nak ya. Deganten nak ya. Aria calon bener lah. Sagolu ya. Oh, engki pak engki ngiring pon. Ngeri ratin omku kan. Ngeri sampai ngureng ruah. Ngeri ratin ya, gue mangkar ratin omku. Kide, mpian sekolah ki. Napa kuliah? Mpian tandi pacar kide. Bener can bapak geluk ruah. Tak pernah maksiat. Bentain karena tak nyaut. Berarti mau niku doreng lagi, tak kira sang gemin beda cuk. Cocok ungkung dek. Kide, kegiatan resa aren mbian apa dek? Mesti mbian jakang ki, nolongin ibu asal sesara kora, mesti kan gini kide. Kide, korena sambil bentar dek. Hari yang kuring bini setepak kana. Ya tang tanang be pungkir. Apa boleh ku doreng lain. Cik tepan ku orang bini mengareng.
kampung tak ada apa-apaan. Setting aku boleh kok keluar. Ay, apa lah yang kau jawab? Lek lah geluk kau tak jawab. Ya lek bila lek. Tu remah kan? Ari, ada tina benikeng alem. Bener najan bapak geluk ruah. Pas tak tahu bentaan orang. Jala colon kong selet. Mak pas tepak kasih bui merak ria kan? Punya kota. Embur abad cik ini aku. Ya kah? Palang ni mundur kok. Ada menterosakin tangan anak gue ki, iya mobil. Pak, burung lah pak.